पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो। ऑपरेशन सिंदूर कारवाये उपरांत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची घेतली भेट। पाकिस्ताना आड तोंड दिवपा खातीर भारत सदांच सज्ज आशिल्ल्याची डोवाल हांची गवाय। ऑपरेशन सिंदूर पुरायपणान यशस्वी जाल्या उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या येजमानके खाला सर्वपक्षीय बसका जाली। काँग्रेस आणि हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकाराक दिला तेंको। सर्वपक्षीय बसकेत सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेची केली तोखणाय। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी दिल्या माहिती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय लष्कराच्या कामगिरीची मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या तोखणाय। आतंकवाद्यांक धडो दिवपा खातीर ऑपरेशन सिंदूर योग्य पावल। बिहारात सुरू आशिल्ल्या खेलो इंडिया खेळांत महाराष्ट्रान 17 भांगरा पदकां सयत एकूण 47 पदकां जिखून मेळयली पयली सुवात। पदक तालिकेत राजस्थान आसा दुसरे सुवातेर। आणि आता खबरो विस्तारान। पाकिस्तान हो आतंकवाद्याचो गड जावन आसा। संवसारभरातली आतंकवादी कर्तुबां पाकिस्तानांतल्यान जातात। भारतान आपली भूमिका संकुलीत दवरिल्ली, मात पाकिस्तानान आतंकवादी कर्तुबांक तेंको दिल्ल्या कारणान ऑपरेशन सिंदूर ही मोहीम चालीक लावन ती यशस्वी केली, अशी माहिती विदेश सचिव विक्रम मिश्रा हांणी आयज पत्रकार परिशदेंत दिली। विदेश मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या पत्रकार परिशदेंत विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि लेफ्टनंट कर्नल सोफिया कुरेशी हेवूय हजर आशिल्ल्यो। Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। Both the defense minister and the former foreign minister of Pakistan, I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या राबित्या घरात वचून भेट घेतली। पाकिस्तान आणि पाक व्याप्त भारतीय प्रदेश जम्मू काश्मीराच्या वाठारात आतंकवादी कारवाय आड भारतान केल्ल्या कारवायेची माहिती दिवपा खातीर ही भेट आशिल्ल्याचे सुत्रांनी सांगले। ताचे पयलीं राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या विशीं देशाच्या हेर सल्लागारां वांगडा भासाभास केल्ली। भारताची परिस्थिती इबाडपाची शक्यताय ना तरी लेगीत पाकिस्तानान कसलीच कारवाय केली तरी ताचे आड तोंड दिवपा खातीर भारत सदांच सज्ज आसा, अशें डोवाल हांणी स्पश्ट केल्ल्याचे सुत्रांनी म्हळां। ऑपरेशन सिंदूर यशस्वीपणान पुराय जाल्ल्या उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या येजमानके खाला नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय बसका जाली। ह्या बसकेत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी वांटेकार जाले। पाकिस्तान आणि पाक व्याप्त जम्मू काश्मीर वाठारात 9 सुवातांचेर आतंकवादी शिबिरांचेर केल्ल्या कारवायेची माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या बसकेत दिली। ह्या कारवायेक देश आणि संवसारभरांतल्यान बरो तेंको मेळ्ळा, अशी माहिती मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार दिली। काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सरकाराक ह्या कारवाये खातीर पुरायपणान तेंको आशिल्ल्याचे सांगले। लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी लेगीत सरकाराच्या ह्या कारवायेचे समर्थन केले। AIMIMचे फुडारी असरुद्दीन ओवेसीस, बिजू जनता दलाच्यो सस्मित पात्रा हांचे सयत हेर विरोधी फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार सरकाराक पुराय तेंको दिलो। बसकेक गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांचे सयत हेर पक्षाचे वडील फुडारी बसकेक हजर आशिल्ले। सर्वपक्षीय बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी बसकेत जाल्ल्या चर्चेची माहिती खबराकारांक दिली।
ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सरकारान केल्ल्या कारवायेचे समर्थन केले आणि आपलो पक्ष आतंकवादा आड झुजपाक सरकारा बरोबर आसा अशें स्पष्ट केले। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ह्या कारवाईक लागून पुराय संवसारात आतंकवादा आड झुजपाची प्रेरणा मेळ्ळ्या अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां। पाकिस्तान आनी नेपाळ ह्या देशाक लागून आशिल्ल्या सीमावर्ती राज्यांचे नायब राज्यपाल आनी मुखेलमंत्री हांच्या जोड बसकेंत मंत्री अमित शाह उलयताले। ह्या बसकेंत तांणी सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। ऑपरेशन सिंदूर ह्या कारवाईक लागून पुराय संवसाराक एक संदेश मेळ्ळा अशें तांणी म्हळें। ऑपरेशन सिंदूर सध्या कारवाई उपरांत देशात दाखयल्ली एकजूट तोखणाय करपा सारकी आसा आनी ताका लागून दरेक देशवासियांचे मनोबल उंचावला अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें। ऑपरेशन सिंदूर कारवाये उपरांत सुरक्षेचे उपाय म्हणून उत्तर भारतांतले 21 विमानतळ 10 मे मेरेन येरादारी खातीर बंद दवरपाचो निर्णय भारत सरकारान घेतला। कसल्याच प्रकाराची वायट घडणूक जावची न्ही ह्या खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें सरकारान स्पश्ट केला। हे विशीं एडीसीपी 2 श्री वेन्नेला आनी प्रसार माध्यमांक अदीक म्हायती दिली। अब अभी तक जो डिसीजन लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से मई 10 तक ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 21 एयरपोर्ट्स बंद रहेगा। सारा फ्लाइट्स जो भी फ्लाइट्स शेड्यूल्ड था इस लोकेशंस पे सारा फ्लाइट्स बंद, पूरा सील कर दिया गया है। कोई अंदर नहीं जाएगा, ओनली सिक्योरिटी पर्सनल एंड स्टाफ कोई एंट्री दे रहे। मैसेज यही है जी, जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो ही जाएगा वैसे तब तक जो डिसीजन लिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हम पालना करेंगे। अभी तक जो डिसीजन है वो मई 10 तक सारा एयरपोर्ट्स बंद रहे। शीम पलतडच्यान सुरू आशिल्ल्या आतंकवादी कारवाया आड कारवाय करपा खातीर पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यान भारताक अपर्याय केल्ले अशें मत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां। भारताचेर लश्करी हल्लो जाल्यार ताका योग्य पद्दतीन जाप दिवपाची तयारी भारतान दवरल्या अशें तांणी स्पश्ट केलें। इराणाचे विदेश मंत्री डॉ सहीब अब्बार अरागाची हांचे वांगडा भारत इराण विसाव्या एकवटीत आयोगाच्या बसकेत मंत्री एस जयशंकर उलयताले। You are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। एक जग सृष्टा एक जग पालक, एक जग सृष्टा एक जग पालक, और एक करे जग शेष। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु श्री ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतिदिन शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। वही किरदार जो आज भी करोड़ों दिलों में रहते हैं, वही बोली जो आज भी रिश्ते जोड़ती है, वही कहानी जो आज भी दिल को छू जाती है। डीडी क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। विसावप्राणी येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। ऑपरेशन सिंदूर हो निर्णय प्रधानमंत्री आणि सरकाराची तोखणाय करपासारको आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें। पर्वरी सचिवालय संकुलांत मुखेलमंत्री खबराकारांकडे उलयताले। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपाच्या सकयल पयले फावटी पाकिस्तानाक जे पाक व्याप्त आमी ताका आतंकवाद आसा पळय तो नश्ट करपा खातीर ऑपरेशन सिंदूर हे जे घडोवन हाडलें पळय न्ही, इट इज एन अल्टिमेट म्हणपाक काय हरकत ना। आनी ऑपरेशन सिंदूर कित्याक तर तांच्यांनी जे दाखयल्लें म्हणजे ज्या पद्दतीची ही लढाई जी आसा पळय न्ही, ही खंयची लढाई देशाच्या विरोधात न्ही, ही लढाई धर्माच्या विरोधात न्ही, ही लढाई जी असली ही लढाई ही आतंकवादाच्या विरोधात असली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत आयोजीत केल्ली मॉक ड्रील कार्यावळ पुरायपणान यशस्वी जाली अशें खबराकारांक सांगलें। कालचें मॉक ड्रील जे आहा पळय हे गोंयांत एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक शकले। आनी खऱ्या अर्थान जे एखाद्या वेळी जर अशा पद्दतीचो कितें इन्सिडंट जर जालो जाल्यार आमी सज्ज आसा हें म्हणपाक काय हरकत ना। म्हणजे मांडवी पूल जर चुकून मोडलो जाल्यार मांडवी पुलाचेर कशा पद्दतीन आमी थंयसर डिजास्टर मॅनेजमेंट पण करपाक शकता। नॉर्थ गोंयांतल्यान तेंच्यांनी दाखोवन दिलें। आनी इवन जो एअरपोर्टाचेर जर एखाद्या वेळी बॉम्ब ब्लास्ट जालो जाल्यार कितें कितें करपाक शकता, त्या खातीर खरोखरूच म्हणजे आमच्या डिजास्टर टिमीचे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोगांयचे हे खूब बऱ्या पद्दतीन हांव हें करपाक शकलो। ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत काल देशभरात 244 वाठारांनी मॉक ड्रील कार्यावळ आयोजीत केली। राष्ट्रीय नागरी संरक्षण तयारी उपक्रमाचो एक भाग म्हणून गोंयांत लेगीत काल ऑपरेशन अभ्यास चालीक लायिल्ले। गोंयच्या दोनूय जिल्ह्यांत ह्यो कार्यावळी जाल्यो। गोंयचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी ह्या कार्यावळी विशीं खबराकारांक आयज माहिती दिली। बाकी एजेंसीज के साथ जो दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी नॉर्थ और साउथ ने किया था, गोवा पुलिस ने भी इसमें भाग लिया था। एंड हम लोगों ने सब जगह जो विजिबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, हाई टूरिस्ट फुटफॉल एरिया, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है सीएम सर के भी इंस्ट्रक्शंस थे कि वहाँ पे हमें विजिबिलिटी बढ़ाना चाहिए। तो हम सिक्योरिटी को डे टाइम एंड एज वेल एज नाइट टाइम दोनों डिस्ट्रिक्ट में मजबूत कर। वो आजकल तो मीटिंग्स और डायरेक्शन रोज आ रहे हैं, बट वी कांट रिवील दो इंस्ट्रक्शंस बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सेंसिटिविटी। देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण दक्षिण गोंयांतल्या मडगांवांत लेगीत काल ऑपरेशन अभ्यास मॉक ड्रील ही सराव कार्यावळ आयोजीत केली। तातूंत राज्य सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो एजन्सीज वांटेकार जाल्ल्यो। पोलीस, सिव्हिल डिफेन्स, उजो पालोवपी दळ, भलायकी सेवा ह्या सारकिल्ल्या संस्थांचे प्रतिनिधी मडगांव स्थानकाचेर जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले। कसलीच वायट घडणूक घडल्यार कितें खबरदारी घेवची हे विशीं म्हायती भोवसांग जावची आनी संबंदीत यंत्रणा सतर्क जावच्यो हे खातीर ही मॉक ड्रील कार्यावळ आयोजीत केल्ली। दक्षिण गोंयचे उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिली। Air strike attack at Margaon railway station, which resulted in severe casualties and fire hazard.
Overall, total 7-9 agencies had reported, and they conducted this rescue operation. Out of its civil defense, around 40 personnel were reported. Electricity, fire and emergency, police, home guards, NCC, KRCL, and 15 members of medicals were deployed. Total, there were 40 casualties, out of which 15 were trapped, and now they have been safely rescued to the nearby rescue center. Out of 40, 2 were severely injured, and now they have been shifted to South Goa District Hospital for the further medical assistance. And 8 are minor injury. They were having minor injury, so they are being treated at the nearest relief camp. We also had a fire hazard, and the fire tender along with the fire personnel, they participated and they successfully diffused the fire incident. सिलेक्ट एसेस हे नागेश सरदेसाय हांचे पुस्तक काल उजवाडाक आयले. साहिल प्रकाशनान हे पुस्तक प्रकाशित केला. एस धेंपो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स या महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रोफेसर मनोज कामत हांचे हस्तुकी सिलेक्ट एसेस हे पुस्तकाचे बरोवपी नागेश सरदेसाय तशेंच प्रकाशक निलेश बुगडे हजर आशिल्ले. UPSC, GPSC सारकिल्ल्या स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी करपा खातीर हे पुस्तक खूप उपेगी थारतले अशें प्राचार्य प्रोफेसर मनोज कामत हाणें आपल्या उलोवपांत सांगले. एक बरें पुस्तक सिलेक्ट एसेस म्हणजे एसे कसो बरोवचो, कारण आमी जे स्कुलान जे परीक्षे खातीर एसे बरयतात आनी जे कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम खातीर एसे बरयतात तातूंत फरक आसा. परीक्षेक आमी फक्त पास जाता, कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीन तूं किंवा सिलेक्ट जालो किंवा ना हाच्या भितरले अंतर हो एसे ठरयता आनी सगळ्यांत चड मार्क आसता. म्हणजे GPSC, MPSC, शॉर्ट सर्विसेस कमिशन आणि डिबेट कॉम्पिटिशना म्हणा, एज्युकेशन स्पर्धा म्हणा, कशे आपले मुद्दे योग्य तरेन मांडचे हाच्या खातीर जो सिलेक्ट एसेस हे पुस्तक बरयलां त्या पुस्तकाचें हांव स्वागत करता. आणि अशा पद्धतीची नवीन नवीन पुस्तकां साहिल प्रकाशनान सगळ्या भुरग्यां फुड्यान आणि गोंयच्या तरुणाई फुड्यान दवरची ही मागणी हांव निलेश बुगडे बाबा कडेन ह्या निमित्तान करता. प्रसार भारतीचे वतीन OTT प्लॅटफॉर्माचेर वेव्स ही लायव्ह सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. ही OTT सुविधा Android आणि iOS या दोनूय प्लॅटफॉर्माचेर उपलब्ध आसतली. तशेंच हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, कन्नड, मल्याळम, तेलुगू, तमिळ, गुजराती, पंजाबी आणि आसामी या सारकिल्ल्या भाषांत उपलब्ध आसतली. वेव्साच्या लोकार्पणाच्या फाटभुंयेर पणजी दूरदर्शन सभाघरात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत दूरदर्शनाचे DDG सुनील भाटिया हांणी ह्या ॲपा विशीं आनी कार्यावळी विशीं अदीक म्हायती दिली. ह्या वेळार पणजी दूरदर्शनाच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे उपसंचालक आनी खबरां संपादक शशीन राय हेवूय हजर आशिल्ले. पत्रकार परिशदेंत ऑल इंडिया रेडिओ आनी हेर म्हायती विभागाचे अधिकारी हजर आशिल्ले. Either through terrestrial network or through satellite, but now because it was felt that there should be an OTT platform where we can sit together, we can enjoy with the family together, enjoy our entertainment. So then Waves was launched in November 2024, but since it was in the development stage, it was launched there, but so it took time to come up, but now it is available, and all the it is not that we are DD and AR channels. It will continue to be available on other modes also, as well as on this OTT platform also, and our programs will be available in many languages, means more than 12 languages. And for your information, DD Goa is also there on this OTT platform, and our son of soil, Mr. Brahmanand, whose I think documentary, that is also available on this Waves OTT platform. So I am sure that we will get love and affection from all of you, our viewers, with this new launch of Prasar Bharati, that is Waves. On behalf of Doordarshan Goa, I thank you all for giving your precious time, and I hope we have given what I can inform you about the Waves. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है
जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। I am really blessed to have a father like रफी साहब। मेरी कोई औकात नहीं, कहते थे कि मेरी कोई औकात नहीं है, ये जो भी करा रही है ऊपर वाला करवा रहा है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहे। जो रियाज करते थे तो उनको महसूस हुआ कि वहाँ पे जो लोग हैं पड़ोसी, उन लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है या कुछ ऐसा। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, डैड यूज्ड टू वॉक डाउन टू चौपाटी। वहाँ से वो चौपाटी जाते थे अर्ली मॉर्निंग, और वो घड़ा होता था, घड़ा में मटका जैसे, उसी के अंदर वो रियाज करते थे। उनके बारे में जितना भी कहो तो कम ही। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल खबरो। ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेखाला पाकिस्तानात 9 आतंकवादी शिबिरां नष्ट केल्यात आणि व्हडा प्रमाणात आतंकवाद्यांक मारून उडयल्यात, अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिल्या। नवी दिल्लीत राष्ट्रीय गुणवंता संमेलनात मंत्री राजनाथ सिंग उलयताले। ताणें आपल्या उलोवपांत देशांतल्या सशस्त्र दळाच्या साहस आनी वीरतेक प्रणाम केलो आणि परबी भेटयली। पाक व्याप्त काश्मीरात वचून थंयची आतंकवादी शिबिरां नष्ट करप ही अभिमानाची गजाल आसा, अशें तांणी म्हळें। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं, और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांणी भारतीय लष्करान राबयल्ल्या ऑपरेशन सिंदूर ह्या मोहिमेची तोखणाय केली। पाकिस्तानान कितेंय कारवाय केल्यार ताका खर जाप दिवपाची तांक भारता कडेन आसा, हें ह्या घडणुकेन स्पश्ट जालां, अशें मुख्यमंत्री गुप्ता हांणी म्हळें। पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है कि जो जुर्म उन्होंने किया, जिस तरीके से भारत में लगातार उनके द्वारा आतंकवाद फैलाया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सेनाओं ने दिया। और यदि ये उनकी ओर से जारी रहा तो शायद इससे भी कहीं अधिक बड़े स्टेप्स हमारी सेनाएं लें, और उसके लिए वो तैयार रहें, क्योंकि पूरा देश के 140 करोड़ लोग अब पूरी तरीके से स्वयं सरहद पे जाने के लिए भी तैयार हैं। पूरी तरीके से देश एकजुट है, और किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए, संघर्ष के लिए देश का हर व्यक्ति रेडी है। ऑपरेशन सिंदूर म्हळ्यार बटने का नहीं एक होने का समय है, अशा उतरांनी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी भारतीय लष्कराची तोखणाय केल्या। The Operation Sindoor has been successfully executed by the Indian Armed Forces. The government is very clear about it, and Prime Minister Modi ji's intention has been already made known to the world. So, Honorable Prime Minister desires that in such a situation, we should not be divided. It is not a fight alone for the government and the armed forces. It is a situation where every Indian citizen must stand united.
So Prime Minister wanted that the Operation Sindoor, which has been executed by the Indian Armed Forces, must be briefed to all the political leaders. बिहारात सुरू असलेल्या खेलो इंडिया यूथ गेम्सात महाराष्ट्र 17 भांगरा पदकासह 47 पदका जिखून पहिले सुवातेर आसा. मध्य प्रदेशान 9 भांगरा आणि 3 रुपया आणि 4 कांस्य पदका जिखून ते राजस्थाना सयत पदक तालिकेत दुसरे सुवातेचेर आसा. नेमबाजी प्रकरणात 50 मीटर रायफल प्रकारात वेदांत वाघमारे हाणें जैत जोडला. मल्लखांब चलयांच्या रोप वर्गात मध्य प्रदेशाच्या आर्या सलूनान भांगरा आणि महाराष्ट्राच्या तन्वी जाधवान रुपया पदक जोडले, जाल्यार पुडुचेरीच्या के.ओ. राजा हाणें कांस्य पदक जोडले. नवी दिल्लीच्या डॉक्टर करणी सिंग शूटिंग रेंजात महाराष्ट्राच्या शांभवी श्रवण क्षीरसागर हाणें 10 मीटर एअर रायफलाच्या फायनलीत 251.3 अंकान रुपया पदक जोडले. पंजाबातल्या लावण्या रावतान रुपया पदक, जाल्यार कर्नाटकातल्या हृदय श्री कोढुरान कांस्य पदक जोडले. खेलो इंडिया यूथ गेम्साच्यो नेमबाजी, सायकलिंग आणि जिमनॅस्टिक सर्ती दिल्लीत सुरू आसा, जाल्यार हेर सर्ती बिहारात आयोजित केल्यात. आता पळोवया तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 35.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतले नोंद आसा. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदूर कारवाये उपरांत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची घेतली भेट. पाकिस्ताना आड तोंड दिवपा खातीर भारत सदांच सज्ज आशिल्ल्याची डोवाल हांची गवाह. ऑपरेशन सिंदूर पुरायपणान यशस्वी जाल्या उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या येजमानके खाला सर्वपक्षीय बसका जाली. काँग्रेस आणि हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकाराक दिला तेंको. सर्वपक्षीय बसकेत सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेची केली तोखणाय. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी दिल्या माहिती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भारतीय लष्कराच्या कामगिरीची मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या तोखणाय. आतंकवाद्यांक धडो दिवपा खातीर ऑपरेशन सिंदूर योग्य पावल. बिहारात सुरू आशिल्ल्या खेलो इंडिया खेळात महाराष्ट्रान 17 भांगरा पदका सयत एकूण 47 पदका जिखून मेळिल्ली पयली सुवात. पदक तालिकेत राजस्थान आसा दुसरे सुवातेर. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.